mubango yonkatha cietu ureteri ni Capital Sacco. Capital Sacco iri na mubango yo Civil Servants Classic Loan kirigwe muritinguge wa thirikari. No wigwatire loan rwa check-off utekubatara garanta, share, collateral, no payslip ake. Interest ni ya 1% per month amortized kana 0.75 per month straight. Capital Sacco, base for growth. Ntubako gwatanete na nimo bango ni John kada cietora twitana mbere kuthia twigwatana ne kurunka ndene matura yetu na kimye kithiru itwagatanirete na mwini umwende ne county yetu ya Meru ra wijekene muno ta Rwanda kana rita mwendo wa saito itana mbere kuthira twira ne mbige tumiwengo etie na mbere kuthira kina ruimbo ruro Rwanda na nande mubango John kada cietu tugwatanirete na Capital Sacco ini beto no bete na mbere kuthia bete thiru geta na mbere kuthira kiona mukobo jura jomba kuthira jugu tetheria gweta na mbere kuthira ciukiria ndene uturo bwaku na kinyagwa ngoithiritwe muriti wangu gino ite nambere kwithira kiona mukobo jogeta nambere kwithira jigukiria egitenera tugwatane na rita atumenyithie na atiombire kwithira kiuma Rwandene na nimbiongwa ethirite akithithia ndene uturo bwawe ko rita muntu na batere kwithira kimenya uturo ne rimwe no ithagiro gicererwa ni mantu manana mantu jangi ndo uturo ne bwagu ko no ethirite gucereru mantu ne nimbije monkera na ndigo korwa na gucererwa menyaga ici ntibati kwithira nkithoma university thai mbatere kwithira ndathiririe lakini no ntu inkwerewa kwendire yejire na mukuru kwa itwere anitwo undire nejire to understandana no ntu ndire nejire tutumba otura na twendire ne kira to abatere ogwata mea Jeremia 29:11 ntekwira ndi mutumeria ankuti eriuga murungu na mibango emega ya gutuma twenderea endi utekwerewa John 10:10 nayo eriuga mundu ejere nundu wa mandu ya thatu kuia kuenyagia na kuuraga na agereria kuia lakini tote mwakanyaga kuenyagia ndire ja muno nonto bwa kuiwa but we cannot give Satan kanyaga ku wenyangia na atiuraga sa ukione kiapa na ndege kwete ukugwata no ntuna ndeme yake na ambetete othiria ya kwithira ndi muritwa urathiria ukugwata mukuru kwa ni assistant chief na kinyawe na ndire ithetwi mantu fulani na inkwenda werewa twambirerie na kuuga nkoma ayaga destiny na ndinda menyere na ingotethia muthikeria amenye destiny maana muno na ara wetete na ara obatio kunyara kwi maana muno mantu jaro guchemania ajo njirene jaga kweberia kuona na ara ogitete atia wetete kwa irigeria bibieja irema ibieja miguru ekeja iga kurigeria weta ona ara ogitete atia wetete na ikia tumnande tena stress nkethoma nkario no ndo inkumenya indestene ya kwangu geta atia ngukinyira abi yeti na ndene ukuri umakena kumira una ndi hiro wachokire wambiria mantu jojo tumiria kana ina wetire na ndi umenya mantu jajo ndo thiria college kuinare igwetana iria muno na ntumiri no tumostere ndwimbo ira tuina atuchitaga kiriruteto rwa murungu so indethagira onkina ga ono ngutumeria jasemure mikombo mbuga almost every Wednesday yunda mitumairia tweta tumaini ininda ariche arinde wa CEO na inda tumairia almost gitare onde tweja ndegwita college ya ECD ndare front line ya kutumeria na kuga mantu cha murungu na kuina ko so ke wakimbethirite ndi nakyo na nde nkureretwe kanisene ya Pentecost rira mukuru twaguranire ndeta Methodist antu barabari ya rais ndi na kiewa na indikana kinya kethera mukuru wa beri na ntigire na tutigire nejere na arambira no ntono thari michojore njotonyo tumeriene inkuthikirite na nkaigua na ningwe indaije ndina kiewa ke
na inda igagua ndi na mwito lakini nuije no mwanko turone wone muntu gukugwata njara na ria mukuru uju amona rieta we wa mukuru okwa bambirire twite njire ndireta gukurukithua kire atumiria na ndirakinyanira na ndirona anga bote kabung'ania kimbatere kuongera na gwita na mbere no kumenya irio through support ya kanisa support ya njekwa support ya njeto na ndendereta kuthoma kenda at least no kumenya knowledge is power makena ogeto maeria wena knowledge tio mwana umeta mashaba kinya ntomeri nienda kithomo kinya rwembo irwenda kithomo na I encourage antu bara bauga kithomo gitemana ndena ro pareta na antu bena ume ukathoma nteto chia Proverbs 1:1-8 ukone kiuga kiambiriria kia ume igukira murungu wakira murungu ukagea ume endi ukeja guthoma Hosea 4:6 iri kwira antu baba inge bari ura ni untu bwako waga umenyo kuga kwina mwanya yo ume no menyo rira we no menyo bo untu ogwa nwethaira we sasa na nyawe confidence for example thai ndi aria nteto chero yanda no ntu teka nkuuria ambije mantu jambio de no menyo no ntu ndiri gukurukira Rwanda rwiko ruru so mbije kemero kiwa imuntu ro gitenda ndura weri so na ndi oni ankwirwa na aria kenda na ndi nkarande no menyo ndeja kuga ntekaraia fake ntekaraia menga aria metoro antu barigara ndi atia na ndi that is it na kumira una ndi wachoka skuru wa evangelist wambiririe kwa evangelist kana wambire gwita skuru umenda ambire kwa evangelist mbere mbeta chikuru kanisa kirigara MCK niyo ndambiririe kwa evangelist na ndirakara no me akena na turakarania na ntu bau boga muno I salute them very much na inyana ara bari baigwe ibate iburu yoni no ntu yo ba sportere kie wagiki in fact barambira wowe you can na umaitu etanetie boega na tureta boega na mwankarira ndaumire no renda atuika ngeta chukuru ndona no ntu nae kirigara ika distance kuma gwako mbite chukuru na njande nayo ndona ndomba kuremerwa ndomba kugwithia ngugire ndete kiria mbeje kanisa rere akuwe na nja nayo niyo ndi na ndente mwene MCK so na ene ukuri yes na nande wachoka skuru weta kuthoma na tawira antu bangi barabethirite bakurukirite Rwanda ne taru wethirite ugitirite monkera nande ona tekioneki gyaku no mongo gikinyire na tawira muntu ndene utoro nuntu bangi bare mairawa bangi baumirire nja igitarira wethirite wajitwe na kuruba mwibo tutega baririkana nindengire mwe kurokwa nuntu bwamba jotera ditethirite akurukirite ugwire ogurwa ria mbere no umiria mukuru kumiria wethera bwekara nawe na kinyasi ari nkuruki ugwitikia ambuge utoro ne bo you cannot define urago gakara ruju inya aja turi thai tutumba kuga ruju gugakarate lakini tuina witikia atiri mwathani agatukinyiria na ni untu bogitumike rira twita muranone tugachietie ri kwi mantu tuga ngakwendaga ngakumenyagira na tugachoka tugagatire monkage kwetu mawegene mawuine mbajiwene na thiriene na ndi I want to believe akuru baraba thangikaia ekuru baore rabona magerio na kinyekuru nonto ibonde ekuru baraba teja akuru bao bona mathina ito ibandikire bwega utemenya ora gugakya ruju gukari muntu amba kwethira Rwanda ne narua ruju ukethira ikanani ari kinyanjuchubu akiendua bataije no ka bataira bia kuria bena mpara na ndegitarira muntu ari ugwatine kato chinde nkoma na kugwatanira Saburi 133 mustari jo 3 antu ari angwatanirwo eri murungu ni athakitharimu na ni untu bwagitumiki nkauga mantu jatano aki jaria jabatere muntu kuthithua kenda rira Rwanda rweja ukomba kuruchinda nontu Rwanda rukomba kweja uterwirigirite
muntu nakumira agakamata ingali makena akeje na injari ati ukari na atena ungi agachoka ari thandukuni ungi akaumira agatirara tukona muntu nyomete bathroom akarumo otirara akagea thina ingi mauntu ja jonde tukajomba kuja karia bwega atiri number 1 muntu akethire Rwandene na teacher asine kirundu getawa unteachable spirit kirundu gya Mr. No eto kya mejua kya meno kya antu baraba chiete kaiba ijejo rira tuwe kanise na ituitanagwa uratumbo turanira no uratumbo karania now itaga no gerwa ukaigwe nyantu bange bena mathina nkurukie jara wina jo na ndi nyoko na jakua ngote nijere moinkira ndathikira nteto cia muntu nkouga wona inda ina Rwanda roiru Rwanda rungwa na ndiro roiru Rwanda rungwa so ugeta ukaticha bukethira wi mtumba kwirwa mtumba kwigwa ontu bonge bwajairi mono families icho chigitando anda iye ntugita one paid vows mechie tierea etiojoragua niretaira muntu thina please tueta muranone menya tukuona nja imbethe mono ciagurana ukona rujo ibatere mechie tierea nikarira ya katebo bauga mbuga pastor bera ibauge bakagera njara. I would like to advise them nontu Rwanda ni nyingi bwagitira Rwanda rikana muchiti na warikana muchiti chiomio jojorie nontu bonge bwagitomi sana iye ntugetawa unforgiveness tukebera unforgiveness ukethira nkoro eku no irekere abuge makena mono inyare bo gwitanira nguge in studio bwita nguge station ineje yenu ijangira sichio ijere grasi chio ijere tugachieka moitere goringana chiaringana imwe akeja saindi engeja saindi iriko iria the issue is bore amwe botere goringana botere gokinyana ende kwena untu bora bwita atire ndekera I am sorry ntekwenda kuthithia forgive me na kwirwa no forgive na tegeria kugeta atia go forgive itoitanetie utorone bote muntu perfect na no ndote perfect forgive one another iketo mjesu wabera gatiri mathaa 6:14 lekere nikenda nabo bugitatea burekerwa na kinya itato iche mwathani chiaretio Mariko 11:25 ikauga atiri ukironga mambere morungu kuromba okeria njara uwo mwiranga inkwenda mbi amborekere muturi obwe bo atenie nwe kenda withira orekerie romba riri tola ri batere kugita atia gwita untu bonge bo muthia na bora nkenda kuga tuturite nthiguru ne makena kenda tucinda Rwanda muntu natege company ri etanagia ni Proverbs 13:20 iri wora wetanagia na ntu babo me akawo mume no ro rionganagia na ke akanke etiugo kawo etiuga kakea yuga ukanke no tintu kinga keke thuku turone boja kuriwa ni ukie my friend okay bo thuku ni kumenya na nkwire okay gintu gike thuku sana na eriongania na ntu bara bome kenda umbo chinda Rwanda muntu agakwira atiri ndagitirite ya ndirathithia ndiromba kumbana lakini watania na ntu bara bageranga njara bara bakwira unitethithwa uni guteta uni angambi ukambia project ye itu ukagwa etania na ntu baria betite uria kwagirite no geta kuraja karikiria nkiuga atiri rume na ruyi ntu kya bata muno rume rukamenyerwa makena urona ntu bange bakara na ntemdi tang rume ite na ndaf rume ite na discipline rume romba kwaria anything Proverbs 18:6 Proverbs njuno 14:8 iriuga miromo yake itonya mantu na jankarari rume rwake ruita ampuro na temporo inyempe yake inyampurwa yoturo Rwanda imwe tutonyaga ni untu bandu umechietu ukeja kwithira ugwa nukutega ana we profession inete watega muntu ukona muntu ibure kabisa ugetokiwa muntu atitethia kwimbe ukwanda no menyo kagitate ugaketha
twitanitie so rume rwa muntu na batere okaria rume rwa bwega saburi iriuga rume rwa muntu ija karamu karakaandika karamu gakuiga kwandika ira na mbere ya Meru na Arua rume rwa muntu iru rwandika amakena rume rwakwa iru wandikire nyethera njiare rinja yokea onte tura ndenkea na kinya kethera oni ndio mukue ukuona nkaregwa ni into biakwa bira kagetati nkagea no gwata rume rwaku iru kwandikire antu baugo rotheri rume rwaku iruge ondu ogitum antu bauga ugwa wenkea rume rwaku iruge wigitonga na iro ndirera inyanto bange ontiuga ikiomini nonto agikampumira imije rume rwakwa iru rwandika muoyo karu kandika gikuo so rume rwa muntu iru andika bwega akera ingwitekia Meru bakuigua ndatoi na igatutethia gwitaita tumendo andene in fact Rwanda rwaririe rwigue sauti marundu nyaja nkoma ije igagua sauti kirundu Murungu na igagua mbio sauti unapojinenea vyema utaenda vyema kijinenea mbaya itakuwa mbaya utaenda aje ugeeta kulingana na ora ugo gitete ati uma rwandene mwathani akutharima kana ati tubatere ku understand umwe wetu ugo kuona achiere bari gurwa bangnon nkina rwimbo rwa to understand na by the way ndari kiathone kiothon na antu bareja very executive lakini wa makiria muno ndauga tumenyere rume ibaririe nteto cia tumira mbina rwimbo rwa to understand no nto ibagererio meneria mwari ubori ndi muthako onete ndene njezi akija kugurana ariku akigurana ambuge atiri Murungu atumbire tuli na mwanya munene kiri mathuganio na mionere yetu kire aumba kwenda tekio ni pumba kwenda tugerie kwereano atumbe gwita rugendo oni saitoti kire ampendere tiga kuria imbi tonto ntije imbi atumire mukuru ule okuma kena kwenda na kire omba oni pumba kwenda tekio ugomba kugita atia kwenda tukugwatanira for this reason ndainira rwimbo ro achiari batigaye gwita ekuru batana makosa achiari babange batigaye gwita ndakere kugurana makosa baba ibo baije gitomi ndainira rwimbo ro namba 2 meshie na thina thegoro na thina kanisa ikwaragana ikoaga ku understandana joni twaranerie ne Murungu akuga tuthirie mekushanio tumbe gwita rugendo on babo kwa inkwire makana na take one for the Lord lakini nonto oni ndamu understandire anywa ate aranga yabo egale imbi ngwita kwariria no anywite nteetera njobie thire mbali enwe to understand kumande mwana imbije baba ateromba wakaramure ya anywete imbetere njobiere egwe ndombe karamure ari suba abige dingde na tugetaniria baba kwa mono na by the way muntu mpendete sana na akaria chia kwa injega jonto nkwaria chia we injega itwetanetie even today kwegento kwenda werewa ku understand na ikuga atire inyana baku no batere ba understand no tubategwa nene kurwa thanga bange mono koro ukireretie sana nande ojo ukireretia ugarega ku understand akainyeruo mono no thangite sana no kugwata so ba understand kenda ombo barairia obonia babu bwenda mwemwe babu bugeta kwa Murungu twira ana bwathithia o bugeta kwa nkoma bwathithia mwanka bakure ba understandanite no kugwata for this reason itubatere ku understandana na tiga kurega kumpa understand randi rwandene menya thina ne tumaba mo bakaruma bangi thina ne tumaba bakamena bangi wega sana rite igwitana mbere kuthia tugwatanirite no twitana mantu ja maingi muno jara withirite okurukirite na baingi bethirite bakurukirite mantu tajana kija jonthe ma ndona solution ikuo twira itugarukire Murungu kija jonthe nuntu uteangi utethia bukuma na ugwa nandi wi mwekuru kanisa wi muritwa na wi mwekuru omukuru wina mukuru mantu jajo ndo thithagia ate agutigira ati no gwita class-ini
skuru ira na ndi uri kemu ti umwe na are uri uruko aringaringero nkengera irwa ithaa cia kirasi ithaa cia kuria ithaa cia kura nguo ande wibanga ate imwe kurukija jonde nuntu bamwe betu turemwe tugucoka skuru kairi kuongera kithomo nuntu ito akirenja na twina mashuguri jange twina mantu jange ya mtu thithi akaremwo kwithira akibanga. Number 1 ambuge nkena itonga twinde toya imathaa 24 wona Murungu aete antu bonthe mathaa 20 na jang'ana na ntuku nande gintu kira gitethagia muntu wakinya situation ine yetu ri ni uri obanga mathaa jaku mbuge toro wamienda muno ugeta itokea na te ankuga antu bakamama nontu nayo warega kumama imurimo but you are supposed no batere kumbalance mauntu ja jonte. Number 1 unde mwekuru ndi na toana na imbatere gukaria nje kwa nontu nayo ni batere okaru ndi muritwa ntenda bweja graduation ine kwa bwethira otebia ngwete no te listine no na te listine no mwanka mbethire ndi listine na ndi listine anto aega nukukwata na kinya inkwirire uri evangelist ndi evangelist na kinya no imbatere o perform bwega na ndi number 1 ikubangania mathaa boja ire no mwanka to understandane ora mbugire na mukuru twitikanĩrie mathaa jakwa ja kuthoma ikuma gwita no ntoni every Friday ukambithira njekwa negakara ja mwekuru ure otwirio ni untu nani ngachiumia ora kumbikika kuthithia mauntu jaja batere kugita atia kuthithia ya kithithua. Number 2 kanisa ene sande mbije mbatere kwithirwa ndino mbije mbatere kuthithia mauntu jau jonthe uraja batere na batea complain bauga ntera thithia no ntimbije bamwe bagatego thai na bakona yuma bagakwira gutikaira bakamberia inya gukwira aja kiweru you arrange kochibangania igochibangania na gintu kingi psychologically uset utikone gokuinyirwa meaba mwana muntu one jaka kugita atia akuinyirwa bange barega gucoka skuru nonto wafia ukauga ndatiga mukuru ageta inya we no makena no ete inyore nyogetinda no ete lakini nonto bwa gukira Murungu ri na nonto bwa gwitikia Ngai mwathani agatumbithia ambuge into kenge strong pire mantu ja jonde kujomba inkwire unde murombe utira ntukwethira ntira rombera mantu ya kwa jo ya thatu na inya kenda mbumba gwita nambe utikwana no nkirietere inya mathaja kwithira ndea na imbije mathaja nge nkethira ndi uchoka kemu na imbije mathaja nge nkethira unde kuthithia 1 2 3 why menya no mwanka muntu ibangani na indomberete mauntu jajete bwega no karoma Murungu na kweja divine wisdom uraigwa te umebora bwa kawaida bote umebo muchiaro iyo umebo eguru no nto anto weteketie munya umebo muchiaro hapana kwe umebonge Murungu akweja abo eguru yes twerekerie mubango ni jankatha cietu na te wira nintu iba bengi botegete no batumiritie kukwingi no baunjiritie gukurukira wini no baunjiritie gukurukira kithomo ke Biblia na bange na bono ete msibi athone bia sana tuchemenye nagwa gukwingi sana oni ankauga mwathani abutharime amiru betu mwathani abuthithie bwega. Number 1 let us work hard pace na muntu nae patient na tugachindana kwe mwiko wainira arauga andi na arua kwe wawe nyumekwa na kwe wo kwiririria gukinya andi na ni kure onkwiririria kugita ate itwetikiria atiri twete muntu na pace yewe tugachindana twete mpara twendane ira twendana irio mauntu jathithika bwega na antu bakagwatanira mantu ijeta bwega iromba ria nkorwekwa ni antu baiganwe nthiguru iji yetu na muno Meru County nontu nio turi
tuge antu baiganwe antu bendane antu bekanire batige kugurana no komenya antu ibagurana muntu akamenya wina kione gia kuthithiona atigira gitagita atia gitakinyanira. So I pray that antu bekanire antu bendane antu baiganu na muntu uria wina uwezo wa kuthoma mbuge kaire no orange power atioke kiracini athoma na kithomo igia Kenya na Kenya muntu athoma mwanka leave alone kwithira okarinde kiracini witano itokara inya gonta tukathikira inya TV ne twitana ira tukukuona ugatwitana twaitanwa different ways. Let us learn. Yes. Na ni twakinyire muthijo mubango John kada cietu ngakwendera tukubu bwegete na mbere kwithira kiamwe kuru nkatha ndene maturene na nkuruki muno yitenere twitite gwetera mbura tigira ati no kwithira kibanga kenda withira wi mwekurura na mubango ndene nja yaku imenyana na bono betite na mbere kwithira aba tukiregera bathithia kigeranio kenda tutigira ati twino turubu bwega na nje cietu ni gweta na mbere kwithira giukira na njira ria agirite ngakwendera tukubu bwega nini waku Makeno Matiri. Mubango John nkatha cietu ukureterine Capital Sacco. Gura shares cia Capital Sacco narua na wone baita. Minimum share ni ngiri 5 ake. No ugure na paybill yetu neyo 520100. Aranira natu gukurukira 0713 934 823. Capital Sacco, base for growth.